یوگی دنیا انسانی حقانی میان استمانی روز برجم دارہ دیے گئی اقوام متحدہ جموں کشمیرہ سنگین انسانی حقانی لافرزی سر رپورٹ شنکو تک رپورٹ ردا مقبوضہ کشمیر جاور حال دنیا اہم ترین انسانی حقانی بحران حوارہ امیر جماعت اسلامی حافظ رحیم الرحمان انسانی حقوق عالمی روچ محاوتی کو لوہ گشتہ آئین پاکستان درست شہریہ آہنی انسانی حقوق تحفظ داں امیر جماعت اسلامی گشتہ دین اسلام درست انسانی حقوق حقیقی علم برداری محمود خان اچرزئی چیر دستیا پوزیشن گلانی پارلیمانی پارٹی دیوان بتر تحریک تحفظ آئین پاکستان شرکت اعلامیہ ردا دیوان ملکی سیاسی آئینی و پارلیمانی جاور حالہ ہوار بنجہ درپیش چیلنج سرا شور و اصلاح کنگ بتا الیکشن کمیشنر سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی کوئٹہ بلدیاتی کی چنکاریانی معطل کن کے درخواست رد کو تحت الیکشن کمیشنر بلوچستان سر وزیر درخواست نوشتئی فیصلہ شنکنانہ گشتہ کوئٹہ کی چنکاری شیڈیول ردا 28 دسمبر باں الیکشن کمیشن وتی فیصلہ گشتہ بلوچستان سرکار آئین ردا الیکشن کمیشن او ایرگا ادارہانی کمک بکان کندکوٹا گبلو تھانہ سین سرانگوٹ گلاب بنگوارہ تیرگواریا سرا سیزال بول یک چوکیا ہوار 4 مردم کو شگو تک پولیس ردا بنگوار برادری 2 طولی انیامہ جنگ چوبو تک حال رسگ سرا پولیس ویل جواہ سر بتک شکارپور تھانے سین سرانگوٹ غلام قادر بکرانیہ ناشنا سے مردمانی تیرگواریا ورنئی بیران پولیس ردا بیران بتگی ورنہ پجار گل حسن بکرانی نامہ چبتا لا سلطان کوٹ اسپتال سرکنے بتگ حیدرآباد سی این جی اسٹیشن سرا فلنگ نیامہ مسافر وین تراک بتا تراکیا سرا آس چس بتر محلوک وتی کمکوت مسافر کشتگا ویلا 6 مسافر ٹپی ہم بتا پاکستان و ترکیہ نیامہ دفاع مواصلات ایرو اسپیس فوڈ و آٹو موبائلہ جوائنٹ وینچر سر اتفاق کرنے بتر پاکستان ترتابات کگی ترکیہ برسا چیمبر 15 باس کی ڈلے بنجائی وزیر مواصلات عبدالعلیم خانہ کو تفصیلی گندنندہ بنجائی وزیر مواصلات عبدالعلیم خانہ ترک ڈل پر اتفاق خیر مقدم کو تک گشتک پاکستان و ترکیہ مشکل وعدہ یکدومیے بہتری دوسرا محکمہ معنی گسانک سندھ یکشلا غیر حاضری سرا 150 گیش ٹیچرز برطرف کرک بتگا کراچی محکمہ تعلیمی نمگہ کاروائی بڑھ جائیں سال 2022 بغیر سال 2024 غیر حاضر استاد علاوہ کاروائی کرک بتا سروزی پنجاب مریم نواز شریفہ انسانی حقوق عالمی روچ درگتا وتی کلوہ گشتہ انسانی حقوق تحفظ فروغ مسلم لیگ دون بنیادی ویژنے مریم نواز گشتہ مک انسان رنگ نسل مذہبی حیثیت اچا بالتر یکساں حقوق کا پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم اولی ڈنڈا فیفا سیریز ہوار بتا فیفا ویمنز فٹ بال ٹیم سیریز ہوار کنگے منظوری داتر پاکستان فٹ بال فیڈریشن گشگی فیفا سیریز شمولیت پاکستان ویمنز فٹ بال گش بتگی ترقی اعتراف پاکستان ہوار یوگی دنیا مروچی انسانی حقانی میانہ سمانی روز دارگ دیے گئے ہمک سال 10 دسمبر روز دارگ مول مراد بنیادی انسانی حقانی بابت آگاہی میان سمانی گام گے جانی جائزہ سیرک اور لائے حمل جوڑ کر گئے
صدر مملکت آصف علی زرداری گزشتہ وقت مردم عزت، مساوات، انصاف، تحفظ، ریاست اولی ترجیح، انسانی حقانی میان استمانی روچ درگتا صدر پاکستان وتی کلوہ گشتہ آئین پاکستان ہمک پاکستانی کے پاکستان بید فرق و پیرا بنیادی حقانی ضمانت دا تربت دمک سوراپا تیز رفتار ڈمپر اور ٹرک کے نیامہ ٹکر بتا چرشیا سرا ڈمپر ڈرائیور ٹپی بتک ٹپی مردم اسپتال سرکنے بتک بلوچستان سرکار صوبائی سطح پرنس آغا عمر احمد زئی پارلیمانی سیکریٹری برائے محکمہ بہبودی مقرر کنگی سرکاری نوٹیفیکیشن شنکتک نوٹیفیکیشن نافذ العمل کور کمانڈر بلوچستان یونیورسٹی نو دربرہ گو حاصل نشست برجم داشتگی درگتا صوبہ دیم روی ایمنی جاورحال ورنہانی مثبت کردے بابتا گپتران کنگوتا کور کمانڈر گندو نند نیاما نو دربرہ جتائیں پن گپانی سرا جست کتک اپس صداتا کراچی نامداری کیبل نیٹ ورک ادارہ کراچی میڈیا او ڈی ایم جی گروپ نیاما کراچی درستی کیبل آپریٹرانی بہبودی واسطہ کال بند سرا دستخط کنک بیتا کراچی میڈیا چیف ایگزیکٹو عمران حیدر آبدی او ڈی ایم جی اے چیف ایگزیکٹو اخلاق احمدہ دستخط کتا کراچی واٹر ٹینکر موٹر سائیکل سوار ڈک داتا چرشیا سرا موٹر سائیکل سوار بیران تیز کی واقدارہ نردا بیران بتگی مرد میں پجار عابد نام چویتا جیکباب تھانہ آباد دمگا گاڑی ٹکر یک مردمی بیران پولیس ردا لا سول اسپتال سرکنگ بتگ بیران بتگی مردم پجار انودا نویتا